Kanjeng Nabi ini kemulang, kanjeng Nabi ini keabidatu. Ya cuman mun gula tak bisa, pendaki mun pidato kanjeng Nabi, mun gula pidato kan kena lagu biasa. Jauh tak bisa. Sakus bagus penceramah tak kira bisa pada ben mau itu na ajunan Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya cuman kan secara makna khutbah pidato ini kebeda sini ke zaman kanjeng Nabi. Meskipun pidato tak pada kak. Mun makin jak repot pidato ni. Pidato ni makin harus lorosan sini ke mulai orang lo geretat. Pak pidato neraka jahanam. Mulai kena tumi mulai kak. Mbok apa cong nyar depak lah yo bareng kok iku. Coba saya pidato pah ngocon. Taresna bula detika padana merkem tanah. Asik kok. Jadi mun makin ni ya keng la acara macam repot makin ni kan. Lorosan deh iro. Oh ngantuk kan Coba pidato bahagia aja makin pan mulai aku tak argumentar. Minta ngucap syukur bayi. Oh bang, tepat ke gula bang ngucap lagu. Nyempit boleh. Aduh, minta ngucap Irwan tu mending ngaji aku. Lo pot kapi. Jadi saya kelaku makin ni kehadirin tak bertentangan. Maksud tak kulhu saya baca gila, istighfar saya baca gila, pengajian, solawat, saya juga itu tidak bertentangan dengan syariat ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Targa kuburan ni kan ten, bakon bi Kanjeng Nabi, nak makin ni kan, mak le engak ke saya hadir ni, karena gula ben sambian, mun tak sambini ngale kuburan ni kebubi nafsu ni keteng penting akki kak gula ben sambian, eteng penting akki manusia ni. Manusia ni kan nafsu ni kata ari mari pangatero tak ari mari. Jadi mun tak sambini ngali ke kuburan ni kula ben sampean jan jauh hadirin. Jan jauh. Pikiran jan tunyap tok tak ari mari. Nggih napa nggih? Makanya esok sambil tar ke kuburan dua haki tar ke kuburan ni kampian ngolok salam. Assalamualaikum ya dar qaumin mukminin wa nahnu insyaallah bikum lahikun senikah. Mun tak uning ca Arab tak usah ca Arab. Tikal tak usah maksa pala tak apal tak tepak ketua na Petra saya baca. Kalau tak tahu cak Arab, cak maturi langsung. Assalamualaikum bi mistia, assalamualaikum temisnari. Senik langsung kenyaman tak napa. Bahwa orang setan ni kaya alamu may yazuru. Onding saya rasa entar ni kak. Wa yaruddu ban ajawab kasalam membian. Ke ngembian tak mireng. Ajawab kabimbar nguluk salam ke setan. Sesetik sa ajawab ke ngembian tak ngiding. Ya untung tak ngiding mun pas sampai ngiding cecer maki sandalah. Mun tak kali lampat pun assalamualaikum ya daraku. Waalaikum salam. Makai Khalil Yasin tak pidato bulu.